Nitarudia. Waefeso 6:12, maneno Mungu yameandikwa hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ili ushinde katika ulimwengu wa mwili, inatakiwa ushinde katika ulimwengu wa roho. Ndio hivyo jamani? Ili ushinde katika ulimwengu wa mwili, lazima uwe mshindi katika ulimwengu wa roho. Huwezi kuniambia mimi nategemea kufikia viwango fulani, au katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho umefeli. Tunaona kweli kuna watu matajiri wakubwa, watu wamefika viwango fulani kwenye maisha, lakini hawatambua kwamba amefikia vile viwango ni kwa sababu ameshinda tayari kwenye ulimwengu wa roho. Kwa miungu yake wanayoabudu na nguvu sana kwenye miungu yake. Pia wewe ili kufikia malengo yako lazima ushinde katika ulimwengu wa roho, kwa sababu unapoenda mahali popote pale hapa duniani tunakutana na watu mbalimbali, watu aina tofauti tofauti, kwenye biashara, kwenye kilimo, sio kwenye nini, kwenye masomo, kote huko unakutana na watu aina tofauti tofauti ambao kila mmoja ana Mungu wake. Kwa kama wewe huna nguvu ya kwenye ulimwengu wa roho, tambua kwamba utazidiwa kiurahisi. Yale malengo yako ambayo unatamani kuyafikia, hutayafikia kwa sababu tayari umezidiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu vita yetu sisi sio katika ulimwengu wa mwili, ni katika ulimwengu wa roho. Ili uende viwango fulani vya juu, ili ufaulu vizuri, ili ufike viwango fulani vya huduma yako, lazima ushinde katika ulimwengu wa roho. Kama ulimwengu wa roho wewe ni dhaifu, tambua kwamba kwenda hatua nyingine hutoenda. Unatamani kufikia kesho yenye manufaa, hutofikia kwa sababu katika ulimwengu wa roho tayari wewe ni dhaifu. Kumbe inatupasa sana tumtafute Mungu katika ulimwengu wa roho, atupe nguvu ili tuwe tuna nguvu katika ulimwengu wa roho, ili tukaweze kushinda na watu tunakutana nao ambao wao sio wa Mungu ambaye tunaabudu sisi. Ni Mungu yule mwingine, yule Mungu ambaye ni shetani. Kwa hiyo ili ushinde, ili uende viwango vingine, lazima ukubali kwamba nimtafute Mungu sana katika ulimwengu wa roho, niwe na nguvu sana katika ulimwengu wa roho, ili kaweze kushindana nao ambao wanashindana nao. Eneo la pili, maisha ya maombi. Maeneo muhimu ya kuweka malengo. Eneo la pili, maisha ya maombi. Ninapozungumzia maisha ya maombi, inawezekana mmoja bado hajanielewa. Maisha ya maombi. Tunapozungumzia maisha ya maombi, hatuzungumzia yale maombi ambayo unaomba pamoja kanisani. Yale maombi ambayo tunaomba pamoja kanisani yale hayana nguvu. Mmoja anaweza kama hajanielewa bado. Kwenye malengo yako, target yako ambayo nao kwamba nifikie kesho yenye manufaa, haya maombi ya kanisani kuna ukomo wake. Inatakiwa uwe ni mtu wa maombi binafsi. Hayo maombi binafsi ndio yenye nguvu atakao kufikisha viwango fulani. Kwa hiyo inatakiwa uwe na maombi yako binafsi, mtu binafsi, maombi yako wewe na Mungu wako, umtafute Mungu wako zaidi wewe binafsi. Ni kweli una maono na malengo makubwa, lakini haya malengo makubwa, haya maombi ya kanisani hata kutosheleza. Inatakiwa uwe na maombi binafsi ambayo utakutana na Mungu wako binafsi, utasemezana na Mungu wako binafsi na utapata majibu ya yale malengo yako. Sasa sana lazima tujijengee kuwa na maombi binafsi. Tusitegemee maombi ya kanisani, maombi ya pamoja. Maombi ya pamoja hayana nguvu katika vita tulionayo, hayana nguvu na hayawezi kukufikisha popote, kwa sababu haya maombi ya jumuiya hujaingia ndani zaidi. Wewe unatafutwa sana, tofauti na vile ambavyo unajiona wewe. Unaweza kujiona ni mtu wa kawaida kwamba uko salama kwa sababu labda wazazi, uko salama kwa sababu labda namna fulani, lakini ukitoka nje hapo unatafutwa sana. Ukiyumba tu kidogo umeyumba kweli kweli. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa inatakiwa uwe mtu wa maombi yako binafsi ili ukafikie kesho yenye manufaa. Naweza nikazungumzia maombi yenye manufaa na maombi yenye nguvu sana. Maombi ya asubuhi. Maombi yenye manufaa na maombi yenye nguvu sana, maombi ya asubuhi. Kwa nini nasema maombi ya asubuhi? Asubuhi akili yako inakuwa imechangamana. Asubuhi akili yako inakuwa imechangamana. Kama huna tabia ya kuomba asubuhi, anza sasa kuomba asubuhi. Unaweza sikia sana. Kwa sababu maombi ya mchana, maombi ya jioni, hutachukua muda mzuri, hutampa Roho Mtakatifu muda mzuri, tofauti na ya maombi ya asubuhi. Sijui utaamka saa 10, sijui saa 11, sijui saa 12, sijui saa 8, sijui saa 9 usiku, ni wewe. Lakini hayo maombi ndio yenye nguvu sana, kwa sababu Roho Mtakatifu anachukua muda mrefu. Lakini ukishaamka, umeamka, sijui umeshapiga mswaki, uanze sijui niandae chakula, kusema uombe, maombi yako tayari yatakuwa hayana. Maombi ya asubuhi jamani, yana nguvu sana. Unaweza kuchukulia kwa jambo la wepesi au kuchukulia kikawaida, lakini maombi ya asubuhi ndio yanayovusha sana watu kwenda viwango vingine. Pale umetoka tu kuamka, piga maombi yako ya kutosha pale. Mpe nafasi Roho Mtakatifu aseme nawe kwa namna tofauti. Wewe sasa sana utaenda viwango vingine. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. Sio hivyo jamani?
ombeni bila kukoma. Sasa wewe unakomaje kuomba wakati Biblia inasema ombeni bila kukoma? Eti jamani, unakomaje kuomba unakomaje kuomba alafu ni kijana? Biblia inasema ombeni bila kukoma, alafu unakoma kuomba ni kijana. Una malengo na maono mengi sana. Una malengo kufika viwango fulani. Una malengo kwenye huduma, una malengo kwenye utumishi, una malengo kwenye masomo, una malengo ya kiuchumi, una malengo, yaani malengo mengi sana, lakini unakoma kuomba kijana. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Tusikome kuomba jamani. Eneo la tatu, maisha ya usomaji neno. Usome Biblia kwa sababu unaenda kufundisha watu. Usome Biblia kwa sababu umekutwa na shida fulani unataka Mungu akutatulie. Usisome Biblia kwa sababu umekutwa na ugonjwa fulani unataka utafute point ya kuomba ile ugonjwa upone. Inatakiwa Mungu atujengee tuwe na maisha ya usomaji neno. Yaani hiyo Biblia kwako wewe unatamani kusoma Biblia ili ujue ya kwamba Mungu anataka niwe wapi, ili ujue ya kwamba Mungu anataka nifike viwango gani. Soma Biblia kwa namna hiyo, sio kwa sababu unataka kuwafundisha watu fulani, sio kwa sababu unataka uponye ugonjwa fulani, au kwa sababu unataka ufaulu mtihani fulani, au una sababu unataka ufike viwango fulani, au familia ipite katika mashida fulani, au uchumi umeyumba, ndio unasoma Biblia kwamba nipate kamstari za kunitoa hapa. Soma Biblia kwa sababu unataka kumjua Mungu zaidi. Fahamu, mwelewe zaidi. Utafikia kesho yenye manufaa kwa sababu hiyo tu. Utaanza kutafsiri kwamba kitabu fulani kinasema hivi na hivi. Utajikuta kwa sababu umejiwekea mazoea kwamba mimi kusoma Biblia ni kama ninavyokunywa maji. Kusoma Biblia kwamba haitapita siku bila kusoma Biblia. Na naamini kabisa Mungu akufanikisha katika hilo eneo, utaenda viwango vingine. Soma Wakolosai 3:16-17. Nimezungumzia kwenye eneo la kujitengenezea maisha ya usomaji neno la Mungu ili ufikie kesho yenye manufaa. Ili ufikie kesho iliyo bora, kesho ambao una maono nayo kwamba nifikie kesho fulani yenye manufaa kwenye familia, nifikie kesho fulani yenye manufaa kwenye uchumi, kesho fulani yenye manufaa katika masomo yangu. Lazima uwe mtu wa kusoma neno. Biblia inasema kwamba tusiache kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu. Kwa maana tusiache kusoma neno la Mungu. Kwa neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, automatic utajikuta vitu vingi. Huhitaji tena kupitia Biblia kusema kwamba nisome kitabu fulani kinasema hivi na hivi. Kitabu fulani au nitafute kwenye tatizo hili. Utajikuta automatic inapokuja shida fulani unasema Mungu ulisema hivi, ulisema hivi. Shida na katika yenyewe. Wewe usifiwe sana. Amen. Unapopita katika mapito fulani, unamkumbusha Mungu, Mungu ulisema hili na hili na hili. Mbona nipo hapa? Mungu anajua namna gani ya kutoa. Wewe usifiwe sana. Hamna haja tena kusema kwamba nitafute kwa sababu nina shida fulani. Utajikuta linajiupdate automatic kwamba imekuja hii shida, neno linakuja kwamba Mungu alisema hivi na hivi, unatoka. Eneo lingine la uwekaji malengo. Eneo lingine la uwekaji malengo. Maisha ya kufunga. Fasting drive. Maisha ya kufunga. Jamani, mwili unapendaga lao. Mwili unataka shida. Ndio maana Biblia hata kuna mahali inasema kama tuende kwa Mungu. Usikiza mwili tutapotea. Maisha ya kufunga. Maisha ya kufunga. Kwenye eneo la kufunga kuna vifungo vingi vinavyofunguliwa. Yaani neno tu kufunga. Hapo unachukua jukumu kwamba nifunge kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Nifunge kwa ajili ya kumtaka Mungu. Kuna vifungo vingi sana vinavyofunguka kwa sababu umeamua kutoa muda wako. Umeamua kujitesa kwamba acha njaa niume, acha nichukue siku 2, acha nichukue siku 3, acha nichukue siku 1, acha nichukue masaa 12. Mungu anaona nafasi na kisha katika tatizo fulani au shida fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Namna gani umeamua kutoa mwili kwamba acha uteseke, acha ipite. Bwana asifiwe sana. Mwili tukisikiliza sana kuna wakati ndio tukosea vitu vingi sana. Mungu mwenyewe Yesu kwamba huu mwili nitautesa, Mungu atafanya njia. Bwana asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Ukisoma Mathayo 17:21. Mathayo 17:21, eneo lile ni Yesu Kristo alipokuwa yuko duniani anataka kuhubiri Injili. Mathayo 17:21. Alikuwa yuko duniani anataka kuhubiri Injili akiwa na wale wanafunzi wake. Lakini wanafunzi wake walifika mahali walimkuta mtu ambaye anasumbuliwa. Walishindwa kumuombea ile shida itoke ile mtu. Lakini alipofika Yesu wale watu wakamwambia kwamba tuliwaambia wanafunzi wako wamuombee huyu mtu lakini walishindwa. Yesu akasema kwamba nitaishi na nyinyi mpaka lini msiamini? Kumbe Yesu alichokuwa anataka, alikuwa anataka waende viwango fulani sio pale walipo. Lakini baadaye nao walipojifikiria mabiblia wakagundua
ni kweli hii itakiwa tufanye, kwa nini hatujafanya? Wakamuuliza Yesu, umewezaje kufanya hii kitu? Akawaambia hii kitu kingine haitoki hivi hivi, bali kwa kusali na kufunga. Mathayo 17:21. Kuna vitu vingine vipo ndani yako, Mungu alikupandikiza. Pengine alipandikiza watu ambao hawajui, pengine watu walikupa kitu fulani tu, wakapandikiza vitu ndani yako bila wewe kujua. Lakini hivyo vitu haviwezi vikatoka hivi hivi, bali kwa kusali na kufunga. Usipochukua jukumu binafsi ya kwamba hapa nitafunga kwa ajili ya ile au nitafunga kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Kwa sababu Mungu ukifunga, ukichukua muda kwa ajili yake, naye atakuonyesha ambayo yalifungamanishwa nao bila wewe kujua. Eneo lingine, maisha ya ibada. Ni kweli tunatamani tufikie malengo, tunatamani kufikia kesho yenye manufaa. Lakini kama sio mtu wa maisha ya ibada, hiyo kesho utaisikia redio ndio gumu, sijaeleweka. Ibada, maisha ya ibada. Lazima ujiwekee malengo kwenye eneo la maisha ya ibada. Soma Zaburi 119 mstari wa 1 hadi wa 3. Maisha ya ibada ni neno pana. Ni neno pana ambalo limebeba vitu vingi sana ndani yake. Limebeba vitu vingi sana ndani yake. Na kusudi la Mungu ni ibada pia. Kutenda mapenzi ya Mungu anayoagiza Mungu ni ibada pia. Sio kwamba kuja ibadani tu bila kuhudhuria ibada hapa ndio unasaidia ibada. Lakini pia kulitenda kusudi la Mungu. Kutenda leo mapenzi ya Mungu ni ibada tosha ambayo itakufanya kwamba katika target yako, malengo fulani unayo ili afikie, Mungu ataona kabisa huyu mwanangu ana haja hii na hii na hii. Na kweli kwenye njia zake ni kweli anatenda mapenzi yangu. Ataona huyu mtu ana haki. Eneo la mwisho, maisha ya utoaji. Maisha ya utoaji. Kiwango unachompenda Mungu ndicho kitaamua sadaka gani utoe. Kiwango unachompenda Mungu ndicho kitakachoamua sadaka gani umtolee Mungu. Kama unampenda Mungu kwa 200 utamtolea 200. Kama unampenda Mungu kwa 500 utamtolea 500. Kama unampenda Mungu kwa 1000 utatoa 1000. Kama unampenda Mungu kwa 2000 utatoa 2000. Kama unampenda Mungu kwa 10,000 utatoa 10,000. Kiwango unachompenda Mungu ndicho kitakachoamua sadaka gani umtolee Mungu. Jitathmini binafsi kwamba je, kwa kiwango hichi, kwa mambo anayonitendaga Mungu, na leo je, nilikuwa na shilingi ngapi na nimemtolea shilingi ngapi? Sisemi kwa leo, ujiwekea akilini pia. Ni katika kufikia kesho yenye manufaa. Haleluya. Lakini pia kwenye eneo la utoaji, kutoa tu muda wako pia unafanikisha malengo yako binafsi. Ukitoa muda wako kwa ajili ya Kristo, kwa sababu Biblia inasema kwamba itoeni miili yenu ili iwe dhabihu iliyo kamilifu na kumpendeza Bwana. Kwa hiyo ukitoa mwili wako kwa ajili ya Bwana, pia unafanya Mungu aone haja ya kukutendea vitu fulani ambavyo una haja navyo. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Tatangulia maneno Mungu mara hapa andiko hivi. Tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu, ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Kumbe wakati mwingine unapotoa sadaka inatakiwa utoe kwa hiari yako, sio kwa sababu unaona nitaonekana nimetoa shilingi kadhaa. Ndipo kiwango chako cha utoaji kilipo. Tunatamani tufikie kesho yenye manufaa, sio jamani? Lakini hiyo kesho yenye manufaa hauwezi kufikia kama utashinda kuenda katika vitu hivi. Kesho yenye manufaa ili ufikie, ni lazima ukubaliane kupita katika michakato hii. Hasa kwa sisi ambao tumeamua kusema kwamba tunamfuata Yesu Kristo. Wengine wana mizimu ya ukoo, wana kabila, wana mizimu huko, wanaenda huko wanaomba Mungu wao huko na wanafanikiwa kweli kweli. Sasa wewe umpata neema ya Mungu ambaye amezidi miungu yote. Kwa nini tutumie nafasi? Basi